he module hian PARAKH Rashtriya Sarvekshan sang ni somni pali thil tumle asya tur poimo te ashil shadon che ni ama sabera chuan PARAKH Rashtriya Sarvekshan chu enge ni PARAKH Rashtriya Sarvekshan chu Department of School Education and Literacy, Ministry of Education, Government of India ten rampum huapa zirlai te na tur sample abuat sai ania he survey in zir chiana tumchu sikul in real bol le in enkol dante a thatna le malak ngai na te ani zirlai din mun sha chianga no pang in thlauna te shiat chian atuma heta tanga data la khom hian rampum huap state le district zirlai din hun shiat na atan le zirna thani nana malak nana mantur ani a PARAKH Rashtriya Sarvekshan 2024 te hi aphur riau na chan engi ni ta angle a chan chu he survey hi khovel pum huapa zirna zirchianna lian berle ni khachung le ka kalpui tura ti ani awang ani a he survey hi India ram chunga state tin le UT ten an kalpui tura trong ti somni pathuma duan ani a pol thum pol rukle pol ko zirlai noi somni pathum huap district shang zasari somriat pahni atanga sikul singriat sang sari saruk som pakwa til tura duan ani he survey hian central government sikul te state government sikul te government aided sikul te le private recognized sikul te ahuama he survey data la khom te chuan zirna in shanga zirlai din hundang lamna atar lang don ani he zir chian na hi NEP 2020 be chana duan ni a academic authority de chu PARAKH NCERT tani in CBSE ten chak takin an kalpui don ani PARAKH Rashtriya Sarvekshan sang ni somni pali chunga zir chian na buat sai hian no pangte chu zirna lama ma son na le zirlai tha ni turin apui don ani he survey hian subject nga strong language charkop mathematics the world around us science le social science huama he na lian takhi zirna lama mi bik le mi poimo sang ten an thok don ani sikula chuan sample school tin ten observer pakhat le field investigator pakhat an neanga district ka chuan MIZO ka survey kalpui ani theinan PARAKH le CBSE ten district coordinator pakhat ve an neyang chumai baka regional coordinator CBSE le state level coordinator PARAKH anom bokang he survey a khai pa te chu funding le coordination atan Ministry of Education Government of India ni in PARAKH NCERT de chu assessment buat sai tu te an ni a tin he assessment lo administer turin CBSE te an ni thung ani